ubani ozo actor on behalf of uSenzo while esathatha leave ezobe obvious uzobe ehlele ekhaya ethola salary yakhe ephelele nama benefits wakhe wonke enawo wena njengoba enjalo. So ngempela sekuyasibonisa ukuthi osopolitiki abanandaba nathi bantu base South Africa yithi sibabeka phezulu laphana but ayikho into abanendaba nathi. So kubhlungu nami kube kuthiwa bekuya ngami bengizothi akumenzi yonke into until benze izinto ngendlela because uRamaphosa uthobuye ngolesibili lento akasitshena wengayisho even eAirport, you know, wangaba ne press briefing yona le asitshela lento akasitshena because ayikho into engaka kasitshene yona. And okwesibili i-contract kaMkhwanazi izophela ngasekudala. So njengoba benza lento benzela ukuthi bedelay lokho ukuthi kuzoba ukuthi i-contract iphelile and therefore abayirenewanga. Engizokusho nje akekho usopolitiki onendaba nathi ukube kuthiwa kuya ngami sengiyabona ukuthi indaba enzu enje ukube uMinister of Defence because mhlambe kabe kuthiwa suspect mhlambe uMinister vocal njengabo Mkhwanazi izwe bezoma nekudilike wonke umuntu siphatha amasosha going forward until izoluzobuyela back to square because ma ukuthi sisazothembela kosopolitiki ayi guys kusekude lesiyakhona and lifa kabizwe lifa ngathi lifa nangeingane zethu. Sasithembile ukuthi masima ubuka ama video nama documentary kudala ngendlela abantu babikithi ababehlukumezeke ngakhona behlukunyezwa amabhunu sasinethemba ukuthi hayi no ngoba sesiphethe abantu bakithi abamnyama kuzoba ngcono kodwa mina ngibona kuyila kuwest khona kakhulu amabhunu ebahlukumeza but kwakungcono izinto zayingaduri ngendlela eyidura ngakhona. People were able to do things khona kwakunjalo manje kuwest ila khona sicindezeleke kakhulu sicindezeleke financially sicindezeleke nje kuyo yonke into asinawo uhulumeni. Ngiyabonga kakhulu sibonge kakhulu